Chayaykamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kaq kamachikuynintakama. Kaypi merimasun tukuyricha willakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw yanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinata. Amasua Malulia Magelia Matalactanchipa Ojankichkan Ojegon Pregona Cagachaigan Muscanchi Yapatawan Rimarininchiniskan programa Lanchikwan Conan Kimsa Punchao Junio Kilia Kimsa Punchao Junio Kilia Nya Hamuchkan Yariko Ojegon Pandiaicona Nya Hamuchkan Nya Muso Juata Andeslao Perigao Muso Juata Nya Hamuchkan Ojegon pan Ichaliaicona Chaynagarigi Chaynaja prepara con Raimina Pagaricao que hay Hatun Raimerike Liachtanchik Pajo Ojichalai pan Ichaliaicona Yana Huila Kaila Manta Wakla Manta Rike Chayaicamu Liachkan Inas Patagarike Kaiseina me Paicona Pshan Yakachkan Gorico Ojegon Senami paigonariki ni manchikainam pachata rikai punjaguna pichiri wa kai semanatam chiri aykuikamu anchatam chiri aykuikamu ojegon paigona manam junirinchiña chukamapipas ojllanatam nisitakurunchik ojllasqapas jalatunakoros chinarachikunchik tajya vale mam entonces ahí no ojegon palaigona kai chiri charike Yaiku Kamuliachkan con amnisiones chata en Aspariki Kagainiachkan Senami Paz con Angachkan miércoles de Pergao, miércoles. Fue desde viernes a Minjamanta, viernes, sábado, domingos, más mana chirilaño, sino Guairanti, Chirinti, Yaiku Kamunka, Niachkan, Ojlegona, Palegona, 5 al 7 de junio. Guaira, Costalao, Tapuco, Cacharín, Jacailao, Manguaclao, Mojelegón, Palichelegona, Chagnichkan, Guanachailacho, oleaje anómalo, Chaipas, anómalo, Ningon, Gailat, Lapukam, Timkai, Pawachkan, Bukicha, Perichkan, y Kaiwachtam, Lapukam, Pum, Agareke, Poiteroman, me Bukikona, Tojelegón, Plegona, Chelancha Chagonat. Chemikai, oleaje anómalo, Captain, incluso Puribin, Coriclamar, Chaman. Rinango paps ama reki chaype sachakoype tarikunangopa y bueno chaynatama willamachkanchik de Senami chayñataq riki Marina de Guerra del Perú kay lamar huchamantañataq paykunapas lamar huchata hawanqawanchkanku Senamiñataq kay alpa pachata riki wawqillaywan pallaykuna niwachkanchik imataman Guairakona manan chirillaños kay semanatan chiri aywayqa ala challawa ojellagun pale claro manam claro juninanpiqa rupananpiqa rupakuchkanku nikuchkanya pero llantucham riykunki que no tenga chiri puntakunamantapas nisyucham nichkanku nisyucha wayrañata qallaykamunqaña nichkanku wayrañata qallaykamanmami natanqa wayra imapas puku ima wasunchik tenqa hayninpakuna nada wayrachakunapas ñe ojalá toroña akokoro laopi kayunka laokunap nada wayra ikunanqa mas nisyu nichkanku pero kay costa laopaq pero kay ñuqanchik laopapas Senami niwachkanchik 50 kilómetros por hora kay provincias de Ayacucho provincias de Ayacucho chaytas rikuwawqillaywan payakuna wayrapas pukuykamulla wasunchik mana costallatachu 3 a 4 kunanmanta qallayman mamayman pero manam wayramunraqchu
icha ratumanraqchu tutachu achillaronqachu imaynaya pues kaypi ñuqanchik wayramunqa kay punchakunapi 50 kilómetros por hora nisqanta llaqay aviso niwachkanchik maykunapi provincia Huamanga, Cangallo, Huancasancos, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sarasara, Sucre, Fajardo, Huilcas, Huamán. Entonces, mana, kay llaqtakuna que escapangachu pipas wayra pocos hangasunchi allanaqa wasinchikunata tiqupachaykuchkana, seguraykuchkana. Ayanqañataq pukurapullawaswanchik o tikrarapullawaswanchik waschallanchiktapas. Bien, wawqichalay panichalay chaynatan kay William wachkanchik peligro alerta amarillo mana kay alerta rojo sino alerta amarillo qhilluchalla willakuy kay igual kay costalawpas alerta amarillolla manam alerta rojo kaptinqa imam peligro pero kaypaq manam peligro niwachkanchik sino niwachkanchik riki qhawan kaychik cuidachakuychik yanqataq puquy imarusonkichikman yanqata wasikichita qalaturon yanqata chay alerta amarillo alerta rojo ninañataqmi hamukuchkanmi cuidakuychik anchaymi chay alerta roja rico wawqillaykuna pallaykuna más rimari kaymanta kaypi wawqillaykuna Lima igual Limatapas riki kaypi niwachkanchik tumpatas chirikacharichkan puyukacharichkan saynami niwachkanchik chaynata wawqillaykuna pallaykuna incluso Lima leo riki piscao asnaqchakacha limunchatapi chaykusun cevichechapaq chayna niwachkanchik kay meteorólogo Javier Mora vocero de Senami niwachkanchik kay punchawkunapi Limapipas wayra pukukacharinqas neblina chaykunapas kanqas niwachkanchik yaykuchumanta kay naspaqa kaypi kachkar huk video a ver chay videota kichaykullasunchik a ver kichakunqachu manachu a ver qué nos dice chiri kay Huamanga llaqtamantaqa chiricha chuchukucha chiricha wayracha mamalla imama chaqay chirichapas riki qhasa hawanchikpi Jasa. Entonces, kay jasapas riki muyupay wachkanchik. Achkay llapa planta chakuna ranka churusqa wawqillayku ranka imawa hielo jasa. Mamalla chayta upallaykachisунchik. A ver. Chayqa musicalia kasqa. Musicalia kaytan hawachiwachkanchik wawqillaykuna friaje qaychik. Total hielo pasto jora wawqillaykuna jora mikwak total sumaqa nachakuna kaspichakuna hinarqa hielo arinami kay qasawan chayna riki wawqillaykuna pallaykuna así que qasakunapas muyukachawachkanchiktaqma wayrapas chaymi chay chirikamuchkanchik allinchata tutankuna chirikamun manan qunirinichu ñuqa wawqillaykuna pallaykuna kay nipakunaqa jonin punchakuchkarqani kay semanatan mana chirikaykawan astawan en vez de junirinata chirironchik más willakuy wawqillaykuna pallaykuna Lima mamalla imama limeñukunatañataq kay Sedapal wajachichka paykuna riki chay qhatukunata mercado ninchik mistipi qhatukunata wawqillaykuna pallaykuna cobrakullachkan nisiota yakuta hasta 200.000 soles según mercadopi yaku recibo chayan chay sikunanqa waranqantin mercados kunaña centros comerciales paykuna kay ministerio viviendaman rinqakuq protestaruraq hinaspa kay Sedapalya imaynama munasqantaqa cobrakunqa nisiotaqa chay aguas residuales chaytapas imaynamaman ñuqaykun paralizacionman yaykuykusaqku o sea paroman chaynata nishkanku wawqillaykuna pallaykuna malla imama ari Sedapal cobrakunmi wawqillaykuna pallaykuna tindayki kanqa mana cualquier tinda sino restaurantiki kanqa chaypi yakuchata gastanki
recibo jamokon hawawkilla manchakuypaq. Yakuta mana gastanata munankuchu total domiciliario normal consumamun, pero restauranteyuqkunatan cobrachkan ojo de la cara ningu chayna nishuta cobrakutingu. Bueno, chaynam pasakuchu institucionkunash cobrakuylla. Recibutash paykunaqa seminkupi kamantam churaykunku manam chaypi kanchu control wawqillaykuna. Recibuta churarunkuña naspa paganaykipunim. Primero paga, luego reclama nisunqa. Reclamakunki hinaptinqa chaynatama nisunki bajankuchu. Ya recibo ruwasqaña nispamriki. Y chay partipi mana pipas ñuqanchikpaq ñuqanchik yanapawaqninchik ñuqanchikman sayapayaykuwaqninchik kanchu wawqillaykunpi como es estado munasqanta ruwakun. Ari kaynam chay sistema rik wawqillaykuna pallaykuna, sistema hambreador. Chaytam riki kay fujimorismo ruraron riki todo privado, porque se da para el privado wawqillaykunpi. Chay APP nisqanmiki, asociación público privado. Privado total wawqillaykunpi munasqankuta mañakunku. Igual chay luzpis, igual wakiq serviciokunapas. Más rimari wawqichallaypan chalay más rimari chayñata riki kay Loretoman risunchik. Kay Sarayaku mamallaymama, Sarachik wiñan yakupi imayna chay. Sarayaku nisqakuta kay llaqtata, llaqtachu yunka partinchik, llaqtachu chay cercanpi o solamente kay chay zonallapas sutin imaynaya. Pero ningriki kay tayta Carlos Antonio sutin kasqa kay Bukipa manam runapachu Bukipa kay Bukim riki sutiyuq Carlos Antonio chay kaqay wawqillaykunpi yakupi puytirukosqa kay Sarayakuy lawpi kay Loretopi wawqichallaypan challay kay achka qhipiyuq achka runayuq rikunman kasqa kay Ucayali lawpi kay región Ucayali Loreto chay zonapia. Naspan seriko wawqillaykunpi puytikurusqa imaynanpi ninku kay puytikurun kay para tiempo riki ajuta apan hinaspa yakuman monturun wawqillaykunpi laykuna. Tingriki chay yaku monturun chay hawanman si kay buki sillakurusqa chay ajuman como putkanej richkan mana rikukunchu hinaspan sillakurusqa ajuman hinaspaqa ya chaypiqa manaña riki normalñachu sillakuruspaqa riki waqtanparun imaynam riki sachata riki kuchurunki takyanqallachun kuchusqa puytikunqañamiki. Anchayna riki puytichakurunman kasqa wawqillaykunpi paykuna. Nadallaña riki ajuman sillakuruq velocidadwan richkaq ajuman sillakurun hinaspaqa puytikurusqa pero allamantas puytikurusqa antes chay cercanpi kasqa embarcacionkuna runakunapas chaysi apuraman yanapanakuspanku wawqillaykuna llapa cargakunatapas antes salvarullanku runakunatapas lliwis challpanakurunku o chaypis risqa mana riki runallachu sino cargakunapas risqa pollo rikusqa untay chay pollutapas antes riki kawsashqallata lliw challparullanku su bukikuna kas chaypiña riki aliyo qhiperachinku hinaspa riki antes riki bueno chay negociantekunapas chay mercadería chaykunata antes mana pérdida kanchu nin solamente kay bukilla wak bukitapas seguramente chay ajunta limpiaruspa wawqillaykunpi laykuna yanaparunqaku pero chay ajo limpia yakukupiq sasachiki pero haykapira chaytaqa riki allichanqaku demoranqakuraq peonkunata conseguikuspa seguramente ajuta limpianqaku maquinawanchu imayna chaynata salvanqaku uychata chaypi dejarunqakuña dueñunpi chayqpindin rikaw. Chayni wawqillaykuna pallaykuna ruta entre Pucallpa y Contamana nisqan lawpi chay
pasa corosja, chay buque comercial, pasajeros y mercadería apagaya chay taroa corolla. Ya niscancha antes semana kiricancho ni taj pérdida de mercadería pascancho antes auxiliana corongo niscancha meki y anapana corongo en aspareke chalpana corongo chalparonco la pachaipe na tapas la pa carga con tapas chay montañas jipata chay municipal de provincia Ucayali en las asistencia tajongrik afectado con ata Marina de Guerra del Perú, paikunapas chayang sinas parika, a ver, jawaris un chiquia, maikuna pimkachkan chay montos are, chayta jawaris cargan en huko youtuber nis hangrikia, video ta chachchoy garamorga, en ating mi chay penengrike puntapis rike hukuruna ring, yak okuta chalpas natense, mainin tan chimparong chay buki chay chayantas hatinagongo. Hongay tuklawnin tarin kay naspaja chay monturayas ajomam chayromanse porque yak ocupe monturaygo ajokonari chay nisyo parawan riki maypips chaypips montorong serikao entonces chaykunata cuidakuspallas purin koriko awqllayku kaypichik descuidakuykura naspariki ajolaman dirigikura riki chay capitán chayta ruwakura más rimari oqllaygun palaykuna más rimari chaynallataj mamulloy mama payachapata ya wañuypatampi payachaq 90 años mamallay mama chay watamanqa chayallaswanñachu payriki imapaq yabri payachaq huñunpas qullqita huñuchakusqa qullqita yaq 4,000 soles achkasu awqllaywan 4,000 soles chay qullqichanta riku awqllaykuna pallaykuna llapa suwa apakapunman kasqa achikyay pachata riki mana riqsisqa runakuna yaykuskunan kay tiachawspaq payachakunata llaqtanchikunapipas asalto imanqaku maypitaq kay pasakun kay bischongo lawllapa awqllaykuna pallaykuna kay bischonko Vilcasuaman chaypi kay pasakun imayna chay musharqaku chay qullqin kasqanta willaymakurqachu imaynaya kay payachayaq tawa waranqata churakusqa awqllaykuna pallaykuna seguramente kay pensión 65 chaskichakusqantapas manapas gasta imaqchu riki como ayllukuna familiakuna apaq yanapakuytapas chayta huñurqa riki kunanqa chaqay qararon riki suwaman suwayaykuron incluso payachariki harkakullarqa qullqi chayta nitin payachatas majarusqaku awqillaykuna panillaykuna chaqay nichkan riki uyankunapis riki takanmanku kasqa natin chay payachata apanku centro de salud chay atención médica chaskinanpaq pero kaypiqa yachaqanchik payachakunaqa riki qullqinmantaqa lukayakunchik wawqichalay panchallay más que nada chay maqayninmantaqa chay daño psicológico nisqanmantaqa chay pérdida económica paykunaqa riki chay qullqichantaqa yaqa vidanmantapas mastaraqmi wawqillaykuna paykuna cuidallanku aunque wañurichiwaypis chay kapuqniyta ama kitapuwaychu ninkun paykunaqa chayna acostumbrasqariki wawqichalay panichalay kakullanku a ver kaypi kachkan video a ver hawachaykusunchu chay videota ich amañachu hinata hawachaykusunchik imanichkansi kay videopi a ver churaykusunña no importa. Estamos llevándole a la mamita. Viste que hemos esperado, no vino policía a hacer su trabajo, llevarle a la posta a la mamita, está el serenazgo. Llevarle a la mamita a la posta. No, yo voy caminando nomás, los que van a subir nomás, los que van. Ahí viene. Serenazgo risqarika ahorita municipalidad de Bischongo serenazgo paykuna yanapachpayllata Hina distinmantu vamos por ir.
Oyachalam ñawchalam psicológica 90 años, ¿ah? 4 de la tarde. Aliviar, 4 de la tarde estamos esperando. Acá las autoridades de Bischongo están aquí. Obviamente ellos están desde las 10 de la mañana, 9 de la mañana. Pero presencia de la policía no hay hasta ahorita. Hasta ahorita. Estamos esperando. Aquí está, las autoridades de Bischongo prestamente están desde temprano, pero ellos tienen sus limitaciones también hasta cierto punto. La presencia de policía se está haciéndose esperar. Son 4 de la tarde. 4 de la tarde. Seguimos esperando. Kay pirikilche denuncia kachkamaqlego manas policía tukuy puncha rikorisqachu. Chaqanisqa las 3 de la tarde, 4 de la tarde ñuqan policía rikorinchu kunankama. Bischongomanta mana arisqachu. Provincialmanta rinmanchika, provincia Vilcasuaman. Tukuy puncha orina Bischongo hanachallan wawqillan cercallami kachka. Par de horitas nomás, a menos. A menos, kachkanariki cercali wawqillan riqsinchincha zonakunata. Kaypi nichkancha turuchantas rantikusqa allinraqmi kasqa kay payachu wawqillan 90 años, ¿ah? Entonces, según pay pullakuyninman hina nichkanariki kay turutas rantiklakun kasqa, chay qulqin kasqa, chayta pensión 65 mana ancha gastaqchu. Como familiakuna huqpipas chayna payacha pobrilla nispari haywaykuq chaylanmikuq ni pasaqiypaqpas ni gastaqchu kani. Runapaq ñataq huñusqani nikaw. Y kunan chayta yacharunqaku suwakunaspa payachakunatachusmi asaltayta qallaykunqaku. Kay tarirunku achka qulqitas, son más de 4.000 soles. Chay qhariqa qullqis wawqillaykunawan paykunawan payachapaq, claro, quizá ham trabajapaqku kanki, hukilla sueldollam chayqa nichkankipas rikuwawqichalay panchalay payachakunapaq qhariqa qullqisun 4.000 soles. Bien, wawqillaykuna paykunawan chaynakunan pasakun llaqtanchikunapi. Llakikuna ni policiapas faciltarinchu serenaskuqa rirusqama hinaspanma namanpas pustamanpas atendiq aparusqa. Pero policía nada, policía miki parte policialta ruranan, chay denunciata rikuwawqillaykunawan paykunawan. Policía hayaptin gorinchu rika policía pues paganamantachik. Pagasqallachi policía pues purin rika. Mas rimari wawqichalay panchalay mas rimari kay programa llanchikpi. Rimari kaylamanta waklamanta chayamuchkan rika. A ver, rimari suncha wawqichalay panchalay mas willakuyta, a ver was willakuyta. Kay warmapas wawqillayku llamkapakusqa minapi. Churaykusunchik kay fotonta.
Repaymi wawqiykuna palaykuna llamkapakusqa minapi. Enas parece samamusqa vacación, ¿no? Vacación pay kasqa. Vacación pim kachkani colegio kachkanes minero kuna colegio zapatangmi ka. Enas pangriki raimi kar hariko llaqtapi chayman pasakos hariko wawqiykuna palaykuna. Enas chay perike harilla hariki lanzapakor harika notin toro waqra rullasqa wawqiykuna panchallaykuna. Chay llaki harika vacaciones samakospan harilla ñayku warma yaykor hariki toro lanzapako chay toro ñataq waqrarusqa. Entonces chay waqraruptin riki kama pikasqa achka punchawraqa wañuypatam chay usipiriki wawqiykuna palaykuna. Tarikullarqa nishuta chiki waqrarurqa ukun imantapas daña imarurqa lliki imarurqapas ukunchakunata enas wañukullanqa paymiki kay semanakunapi kay fiesta raymikuna kachkan Pentecostés ninguchu chayñam chaymuchkaw. Entonces 27 años jovenlla wawqiykuna palaykuna chay toro waqrarutin wañukun chay toro más o menos pichqa pachak tupo ninja chay pichqa pachak tupo wawqiykuna palaykuna kamakar harikaw chayna pisaq riku wawqiykuna palaykuna warmallataqa quqarirurqa enas parek altupi muyuchikurqa papel thinaña y chaynapi riki chay ukunninta dañarurqa si bien cierto personal de SAMU chaypi tarikullaspan apuraman atenderqa kay hospital departamental Huancavelica nisqaman aparusqaku y chaypi médico niykuran diagnóstico traumatismo encefalocraniano más asesqa como TEC severo inicio grave ninanmiki chaynataq múltiples contusiones fractura supraorbital mamallamama ilawnintaq chayaq. Y chayriku wawqiykuna kaypina achkanchik chayna grave kasqanpi usipi tarikullachkarqa pronóstico reservado. Kay wiraquchapas sutin kasqa Yan natural del centro poblado Pueblo Libre ayllunkunapas wakchakuna chayriki warma kaspan llamkapachakuq rillarqa enaspa churillamas kasqañas pichqa watachayqa wawqiykuna palaykuna warmicharaq sipascharaq pichqa watachayuq kunanqa wakcha quedan warmapas wawqiykuna palaykuna ari kay toro pukllaypiqa wañuyniyuqmi siempre wañuykuna kan pero hinama wañuykuna kaptinpis wawqiykuna hinallama. Antes huklaw llaqtakunapi por ejemplo Limapi chay Plaza de Achu chaytas wichqarachinkuña kunan kay llaqtanchikkunallapiña kachkan toro puklay. Algún momento chay toro puklay prohibisqa kanqa wawqiykuna palaykuna total prohibisqa kanqa. Napipas Españapi chay toros lidia nisqan torokunarqa lanzina kaq. Toros lidia especial torokuna rika pukllayaq toro. Chaykunata chaykunapas chay hatun llaqtakunapiqa prohibido wawqiykuna palaykuna. Por ejemplo Plaza de Acho Limapi manañam kanñachu kay toro puklay. Especial toro pukllanapaq machullay machu corral kaku. Manaña kanñachu. Mercadota imatanchik utilizachkarapis chay almacén ñachus kachkarapas yaqalla huk wataq ruparunpis chay almacén churapakusqanpi. Y chayñataq chay cercanpichus huk wata karurqa Ninara urayna chay tarik aparqaku defensa civil chay toro pukllanami chay ukupim carpa turapuptinku chaypis samapakurqaku. Bien llaqtanchikkunapiqa kachkan hinallaraqya manaraqmi chay social protector animales chaykuna lluqsimuchkanraqchu pero nichkanta wawqiykuna pallaykuna cualquier momento lluqsiyaramunqaku nispa. Cualquier momento prohibiramunqaku chaykunata. Ña chaqay Huancavelica ladopiqa prohibichkankuña hasta chay juegos artificiales chay upyaykuna rantikuykuna chaykunatapas kay Huamankapipas prohibisqaña karqa mana chay juegos artificiales sino chay upyaykuna
pero poco a poco más tejo pamuchcanco, solamente temas religiosos le mucanan, nispanichcanco. Bueno, chay man tupachispallaya. Chay man tupachispallaya. Hay que prohibir acá muchcanco. Marre, mare, bajo chalay, pan y chalay, más, mare. Acá hay programa lanchikpe. Chayna llataj, acá hay Limape, kay San Juan de o San Martín, mama San Juan, San Martín de Porras, chay pichagaya suakona sohta wasi man yaykos hako, imana chay sohta wasi man raga, chay wasi yokunat mana chay picarga, imana tak chay kakulang mancarga, chay sohta wasi man ragwao yaykona, pancha yaykona, yaykoros hako, inaspas chay sohta wasimanta atisjankota imatapas GP-konko. Laptops, celulares, incluso televisión de 70 pulgadas, machula y machucha de 70 pulgadas, incluso wasi punkumpi pas ispastingrajse chay suagona porisjako ahoglegon palegona. De que chay taquilla pinar ricao. Takaykuy punkunta takaykuy mana werikutenqa punkumpi chaynatara rikao punkumpi imatam ruraykunqa ninmi chaynarik sorpresataraq dejaykusqaku awqillaykuna palaykuna chay wasiyuqpaq suwaspapas. ¿Qué tal? Gracias wawqichalay panichalay. Ahí está wawqichalaykuna panichalaykuna. Suaconan rique cuida con suaconan clima peja lumpay. China tariki China yatak salud pipas problema mukachkan jainin pa manachom interveneros ja fiscalía tajuichakoros ja ya pa documento con ata pasado. Nas pariko aujilegona palaykona. Mama. Entonces y con Enrique chay presidente ejecutivo de salud renunciaron mancasja. Entonces con Enrique iman su tengasga Luis Rosales pairiki carja presidente ejecutivo de salud. Entonces con Antaita Balcázar machuchanchik machuchkas ateñach gobernaditapas. Pero ya ripuchakuchkaña, apenas congreso churayko sangrika, apenas la negociamos. Tienes con un país que churay con Taita Juan Vidal Rodríguez Terrones Paitaña, Paitaña cambió churay con Oglegón Plegona. Chenellata gerencia regional de Rebagliate Aurelio Orellana Vicuña, Vicuñar apellido mscasco Oglegona Palegona. Vicuñita y Vicuña. Paipas igual renuncia conta. Entonces cambió con una cachcan que es salud. Ojalá ya allí pagó que llegó una palegona. Cambio con acá yang jayatag ma. Namare que no sé imaya falta campas que peao. Falta capacidad o falta chkan. Manacho liam kanan dejanko, no sé, o a propósito chum chay mana liam kanan dejaptinko, o sea, chay picascon allá, o cacuchcantame chay dueños de las instituciones, chay famosos nombrados, chay nombras jaconachom, liam kanan mana dejampas, no sé, may pasa cuchcampas. Acá hay mucho pips pasa con hospital regional, pero que institución con hospital pips. Nombras jaco no auxiliaco no paleco no monas janco tarora conco. Marre Mario auxiliai pan ni chalai masari mari chena yata. Nirhan chiriki kai jainin paman ya semana y camuchcaño auxiliaco pelecona. Toma de local Hinalia Kachkanga Universidad Nacional San Cristóbal Huamanga ocupe Chaimiki Kunan Kai Frente de Defensa Nichkan
paro son me ha punjame paro son chik paro regional chaita moraigo son chik paro regional preventivo kay wirajucha lapa yon lapas riki parlasja juñunakusja nakunawan kay estudiante kunawan principalmente autoridades estudiantiles o directivas o delegados ningota upejarik paikunawan si wawqillaykunapa pallaykuna parlarisqaku kay ciencias sociales riki protestapi kachkanku semanaykamusqaña wawqillaykuna pallaykuna chaypi riki paykuna parlarin bueno yanapasunchik ya parota ruasunchik chaywan ya yanapasunchik porque mana kacharita munachkankuchu mana solución kanchu paykunaq de frente taqmi renuncia del decano nispataq nikun no tiene que unan actual rector pa amiguchan riki chay decana tes mana jorqoyta munanchu paypis qharitukurun ñuqaq renunciasaqchu parlasunchik munaptikichaq parlasunchik ya mana chayqa yanqachu parlasunchik nispami chay qayninpi reunión qharitukurusqa entonces kunanqa frente defensa yaykuchka frente defensawanta rimaspaqa may chay tayta charankupaqa ni ima rimaripas kanchu nispa riki pero rimarirqam nirqam riki ya de una vez tawiraquchakuna llapa concejal regidorkunatan concejal nina riki entonces llapa concejalkuna ya qhawarichik nispa rimarirqam wiraquchakunaman llullakuychikchu manam kaypiqa frente defensata defendichkancha también tiene su caucao frente defensa chay yon lapa machu protestakuna karqa no tenga mana protestachita munarqachu manchakuspa medio fujimoristam ningun kay yon lapataq ciertucha imaynay kay Facultad de Ciencias Sociales chaypis wawqillaykuna pallaykuna obligachkanku warmakunata chay paropi participanankupak en aptinsi riki obliganakuspanku nichkanku multatapas pagaychik mana asistimuspaqa mana chay paroman hamuspaqa multa nispas multayuqkunatara wawqillaykuna pallaykuna no sé haykachis multata cobranakuchkankupas natinmi kunan amawtakuna taytamamakuna nichkan wawqillaykuna pallaykuna imaynama chay obliganakuspaqa chay parotaqa ruranqaku paro estudiantil chay toma de local nisqantaqa chayqa mana ponen allinchu nisupariki chaypi mistipi nichkanku están deslegitimando el paro estudiantil los padres de familia niskankuña claro kachkanñayari que kay warmakunapi contrampi publikaqkuna rika kaypiqa mana ni warmakunaman ni pimanpas sayapakusunchu wawqillaykuna pallaykuna pero ichaqa como ñuqapas Universidad San Cristobalinomi kaytaq kallanchik pero kayta nini kachunñari calidad wawqillaykuna pallaykuna estudiantekunapaq manam chay kachkanchu imaynama karpakunataqa ruwapunqaku veces penqay wawqillaykuna pallaykuna allichaykuchichunku chay ex Guamampoma de Ayala chay local yanqa samakuchkan centro laupeqa manaña alliñachu kachkanmi local 28 de julio ex nisunñaya porque está abandonado pues es ruina ya 28 de julio chay parque chay rectorado está abandonado oficina kunata chay Girón Cuscuman chay material nobleman turasqachkan chay higuera chay funcionachka oficina kuna pero kay ex Guamampoma de chaypi kachkan salón kuna chay allichaykachinalla kachkan chay tayariki por mientras pero necesita salones wawqillaykuna pallaykuna kay llapa warmakunapaq wanaraq qhawaykusunchik planowan kay universidad wawqillaykuna vamos a ver un planito a ver
Y a ver, aquí chay kusunchik, chay pjawaresunchik, aquí está. Mamaya chay nataj. Kay imaynatataq chay ruwarusunchik, imata chay ruwakunanpis kay suyachaykunchik. Suyachaykullawaychik. Ahora sí, kunan ichaqa. Kaqayarika Huamanga llaqta aeropuerto risunchik kay universidad. Kay llapachanmi, kay muyuriqnimi carretera kachka, kay muyuriqchanqa kay flechachaman richkanchik. Y kay chawpipi kachka hawachkanchik yaqa vaciotina, manan vaciochu awqillaykuna pallaykuna. Incluso kay hanamantaraq kasqa rikaw, kay hanamantaraq chay Enaseman, chay Cobamantaraq kasqa kaymi kachkan chay Asociación Covadonga kay hanaq Mollipataña kay Mollipata. Ya tengo Wiñaygasunchik, todo esto es ciudad universidad, antes que hanatami que quitaron chay Covadonga, Asociación Covadonga, kay hanakama karqariki universidad pa Alpan, chayta quitaron kay básica coche parque kunaraq. Entonces hawasunchik kaymi universidad pariko awqillaykunapi pallaykuchik chayta zona arqueológica muy Orojo Reservorio kay universidad unanqa facultades kaypi faltachkanqa, aquí falta kay binalaraq construichkanku, aquí espacio kakuchkanmi construiranqa kaypi chaqay musuq construcción. Este es famoso ciudad universitaria mana riqsiqpaq wawqillaykuna. Kaypi por ejemplo kay mayjin facultadmaya pertenecen samakuchkan kay allpa. Ciudadmi wawqillaykuna kallin chawpin kaylan waklawan cruzakuchwaychik. Kaypa samakuchkan mayjin paya kay desierto nispa churaykusako. Mayjin facultad para kay samakuchkan allpa. Pero presupuesto tachik mana kachkanchu rikaw. Kaypip samakuchkan kay. Kañataqmi que famoso ahí está estas ciencias sociales, para facultad en kachkasami kay tiene. Kaychap kachkanraq verde alpacha kaychapi salón troykachipuchunku rikaw. Kaypi pas módulo ta ruwachinankuta. Ruwachisqaku awqillaykuna kay hawanpi ruwachisqaku. Ahí está Facultad de Ciencias Sociales, ahí está, kaypi kachkanqa mayqin pertenecen. Aquí hay varios, A ver, ¿dónde está el imaninchikmi chay centro cultural? Kayllam chay centro cultural, Centro cultural más parte kusqakumik Universidad Alpankarqa chaymas parte chaykunku kaypi kachkan. Ya bueno, kaypis mejorana kachkan, kaypas kachkan, este es también de la universidad. Samakuchkan kay Alpa. Ya, samakuch kachkan Alpa kayñataqmi que posgrado parika, pero kayp kachkan Alpa, kachkanraq samakuchkanraq. Falta modernizar awqillaykuna pallaykuna. Ahí está el Guamampoma de Ayala, con el moderno Guamampoma de Ayala. Kaypim kach salón rikaw. Kaypip samakuchkan kaypi, ahí también hay que espacio, kaypiqa construisqaña kasqa, chaymi chay universidad kaypipas, kaypipas pukllananku allpa samakuchkanraq, kaypipas pukllanankupaq ruwarusqaku kampuchakunata samakuchkanraq. Kachkan espacio construinankupaq, pero presupuestotachik faltachkan wawqillaykuna pallaykuna. Mientras ex Guamampoma chaytanta qhawaykusunchik, a ver. Ex Guamampoma. Este es el ex Guamampoma, a ver qué qhawaykusunchik, ahí está. El Paqpa, ex Guamampoma. Kayp kachay salonkuna. Kayp salonkuna. Hasta mientras utilizanankupaq kayta alchaykachinmanku, ahí está cochera, ven chayta, cochera. Kayp kachay salonkuna. Puntataq kaypim chay Guamampola funcionarqa rikaw. Bueno, eso es la universidad qawarinchu awqillaykuna pallaykuna. Más bien universidad tam junqaku kay qhipatachika, kaytachik junqaku. Qhawaykusunchik kaytam quyta munachkanku chaynaman riki chay empresa privadaman tindan ruwanankupaq rikaw. Kayta quyta munachkanku tindan ruwanankupaq empresa privadaman awqillaykuna pallaykuna.
kaykunatam chay ejecutakurqariki chay napas chay kunanqa chay Plaza B kachkanqa ex Grifo Chakchipiño ex Santa Elena piña paykunam chay munapayarqa kunanqa hukñas munapayachka nisqankumika chayman pasakuchik wawqiykuna mas rimari wawqiykuna paykuna chaynallataq kay elecciones acercamuchkanña hinaptinsi kay embajador de Estados Unidos Bernie Navarro payriki asuykun jurado nacional elecciones manaspas chaypi parlanman kasqa imatay chay parlankuriqa chay Donald Trump mandamun riki wawqiykuna haynapun niskarqanchik Donald Trump mandaramun ñariki llapa runankunata hawamuychik nispa ama izquierda ganananpaq hawamuychik chay izquierda Rusia China chay comunistakunam quitaruasunchik Perutaq Peruqa makinchikpi ñuqanchikpaq nuestro patio trasero nisqankuriqa wawqiykuna paykuna paykunaq patrón mandaramun imatay chay kamachin jurado nacional eleccionesman imatay kamachin manachu chay parlasqankuta wawqiykuna willachaykusunchik anki kaypi nichkan kaynampallata kaynampallata nichkan wawqiykuna pallaykuna chay embajador imanintaq hoy me reuní con el jurado nacional de elecciones tienen una tarea de suma importancia garantizar elecciones transparentes y creíbles. La democracia es fundamental en nuestra región. Eso es mentira, wawqiykuna pallaykuna. Rimaychanqa sumaqchaya'aw ñapas wawqiykuna pallaykuna. Pero izquierda ganaron que no tenga paykunan primero chay democraciata sarukunku. Paykuna mana gobernanchu hinaptinqa manas democracia kanchu paykuna gobernaptinansi democracia. Chayna wawqiykuna paykuna ñuqamantaq kay allin simichanwan yaykusqanta creinichu qaya. Manam creinchichu wawqichalay panichalay. Chayñatariki rimarisunta wawqiykuna pallaykuna kay yachaykunamanta chaykunapas kachkan achkariki wawqiykuna pallaykuna mamallaymama imam pasakun piñarukun kay programanchikpas imaman chay yaykurunpas mamallaymama paykunallan allaykullasunchik kay a veces se bloquea programachu memoriachu imachu chay bloqueakuchkanpas. Ahora sí ñariki hawarinanchikpaq yaykuykunchik ya está nos imamanchik yaykurunpas ahora sí kunanqa kaypiña kachkanchik wawqiykuna pallaykuna kay rimarinanchikpaq yachaykunamanta chay pandemias nisqanmanta rimarisunchik wawqiykuna pallaykuna yachasqanchik hina manariki chay pandemiakunata riqsirqanchikchu con kamchakiron tuqaychataraq willpupachaykunchik pero riqsirunchik chay pandemia nisqanta kay famoso COVID-19 nisqanwan o coronavirus chaywan enteron mundopi wawqillaykuna pallaykuna mana kay Perullapichu mana Vinchusllapichu mana paqchallapichu wichqanakuykarqa sino a nivel mundial wawqillaykuna pallaykuna wichqanakuy engañuwan llullawan wawqillaykuna pallaykuna imaynanpitaq pandemia ninchik justamente es un plan pues plan demia aunque kayta imaninmi chay munaysapakuna es pandemia ninku paykuna imanintaq chay pandemia chayqa nisyu unquy mirakun llaqta waqachiq wañuchiq ninan chayriki wawqillaykuna pallaykuna pandemia entonces nisqaypinari manariki primera vez chay unquy rikurerun mana riqsinchikchu naspaliw wawqillaykuna pallaykuna waykarullawarqanchik rikaw wakiq escaparqanchik vacuna obligasqa rikaw vacunawan churachikus obligasqa wakiq ñataq riki chay preparaduchakunata tomaspa wakiq hospital mandaña wischunakuyruy karqa
chaykuna karqa riki wawqillaykuna pallaykuna. Chay pandemia o epidemia ninku wawqillaykuna pallaykuna. Bueno, epidemia taraq rimasunchik iskaymi kachkan rimananchikpaq kunan kay tutapi. Epidemia ninan wawqillaykuna pallaykuna unquy ratuchalla riki mirakuyta qallakuyku. Kunan riki nisunchik kay ñuqa unquruyman rikaw chay viruswan riki. Y chaymantaqa aylluykunapas unqurunmanña ratu paqarintillanpaq. Minchantinpaq aylluykuna rik tiendata rinqa, mercadota rinqa, motopi purinqa, taxipi purinqa, trabajunta rinqa y paykunapas chay peligro contagiaranqaña. Minchantinpaq huk minchantinpaq paqarintinpaqa chay mercadopi kaq, chay motuyuq, chay wakiqkunapas unquyniyuqña paykunapas huklaman rinqa ayllunkuman pikunamanña chay contagiaranqaña warmapas escuelaman rironqa, colegio rironqa, universidad rironqa chaypis contagiaranqa natinqa semanallapi unquy ratuchalla huk iskayllamanta mirakurunqa chaypam sutin epidemia. Mientras riki ina chay epidemia taqmi wawqillaykuna pallaykuna miran rikaw. Porque chay epidemiaqa huk sonallam nisunchik kay Ayacuchullapi rikay natin imata ruranqa autoridadkuna Ayacuchuta wichqarusunchik. Ama vía los libertados kicharayachunchu ama wanta marina y mayman rinapas kicharayachunchu wichqarusunchik natin chay perik hasta chay unquyninta hampinanchikama nispa rikaw. Pero kanmanta riki qunqayta escaparon Limaman riki mana cuenta hukuchkaqta igual natin lliw Peruta ñuchqaykusunchik aeropuertokunata chay riki maynunchay qayninpa chay qayna wata pasaq watakuna wichqanakuyqa chayna rikaw. Pero es una epidemia. Pandemiañataqmi hina chaylla pero ichaqa lluqsirun riki llaqtamanta. Pandemiaqa chay epidemia riki kay Peruman lluqsirun Chilemanña, Chilemantaq Argentinamanña, Argentinamantaq Boliviamanña, Boliviamantaq pasaron Ecuadormanña, Ecuadormantaqa riki Europamanña chaypam sutin pandemia. Chay rimaypi riki wawqillaykuna pallaykuna. Cruzaron rikaw es internacional, cruza fronteras, cruza países, cruza continentes. Chay diferencia, o sea, chay epidemia ya riki mira corongman, pero chay epidemia sicho pasaron ja huklawman inaspa chay huklawman tap huklawman ya epidemia pandemia man ya tikra corong. Pandemia ninkuña. Mientras chay epidemia ñataq riki hina huk hawaqllapi controlasqa, por ejemplo chaqaya chay kay yunkapi kachkan rikaw chay katkatatay unquy rikaw. Entonces chay epidemia ja uywakunatapas hunya rikaw chaqaya chay gripe aviar llapa wallpakunata. Fiebre aftosa llapa vacakuna, torokunata, chayna riki. Yo chaqay diferencia wawqillaykuna pallaykuna kay pandemia, epidemia pues pandemia man tikrakunya. Huklawman lluqsiruspaqa y chay huklawmantapas huklawman lluqsiruspaqa ya se convierte epidemia. Pero chay ya se convierte en pandemia nimancha. Epidemia tikrakurun pandemia. Pero ñuqanchik ninchik pandemia nispa kay programapi imataq chay pandemia es un plan. Kay epidemiata rikurichinko laboratoriopi, o sea, chay científicokuna chay unquyta ruramunku, fabricamunku wawqillaykuna pallaykuna. Enaspa a propósito jorjomunku imapaq runata wanchinankupak practicakunku imapaq chay pandemia lluqsiramunqa o chay epidemia lluqsiramunqa inatinqa imam corrinqa hampi rikaw. Hampi runa riki manchakuymanta o unquruspapas o sano kachkaspapas hampita riki rantinqa kuenta hampiñataq kurrikullan hasta subinqaraq kanpas manachu chay COVID tiempopi hasta oxigenopas subikururqa nishuta hasta oxigeno ponipas wawqillaykuna pallaykuna
con oxígeno kachkan barato, oxígeno cuesta hasta 5.000 soles, o chay epidemia, o chay pandemia tiempo, con anga, ni cuestan ñacho, o está barato. Entonces, chay pandemia taruamunko laboratorio pichay jolijisapakuna. Y kunampas chajaya ni muchkan yo palegona ima pandemia samukuchkan Ébola. Chaytaña tagarikuna. Aunque chay Ébola rima y carja punta manta wak Europa pero África piñari marca coño chay Ébola manta Ébola ima chay Ébola pescaco. Pero chajaya kunan ni karamunya kay pasak punchau kunalla pikay OMS Organización Mundial de la Salud. Ébola hamukuchkan ya es emergencia mundial nispara. Ébola. Chay hamukuchkan jaga alerta mundial. Pandemia man metikra korong man nisiuta miras paja nispokellagon peleikona. Pero según Willakuy manhina chay pakas Willakuy porque kay pandemia konape hampi konatas pakango ya a propósito. Porque más tamiraptin ñam chay hampi tajurgomonko. Chay mi chay hampi pas cuestanga porque chay jalari limpia jalari chayampera hamperungako no hay negocio pues ojelegona palegona. Chay mi a propósito mira chinkura. Mana choga chay COVID ngao mira la chinko a nivel mundial ya pelakta tona nas chay vacuna chagalok sigayamo. Vacunas Pfizer, Moderna, chay más rexis jarikao. Inma vacuna con achi luxikamon pas. Chay chorana chikona gaita efectos secundarios, una con guaño kuchkan chay vacuna chicos con mana aguantar ninguna. Ungay chalata y mames ongo y ricorichka. Entonces, con que modernos pandemias que hay 2026, samukuchkan chay Ébola. Europa lao, África lao, mira kuchkan chkanko. Jainin pakuna ñarimar hanchik chay rata unjuy mantapas imena chay rata unjuy ja imaynama chay bukipe jariko ronga jaujilaykona pallaykona. Eso es algo ilógico. Claro, Willakuy janingyariga es un hantavirus, es un virus andino ninkura jaujilaykona, o sea que Andes laupi kay ñujanchik laupi kay Chile kay Bolivia laupi chay unjuy kan rata unjuy. Chay virus andino, chay hantavirus, reron bukeman raga, en las chay pichaga runa con atuanches, chay pichaga práctica con cuauquilegon playgon. Chay taps nichkanko a propósito, chay taricurichinko, a ver, chay unjoy, chay COVID hinachos, miranga, manachos. Para que haya negocio, pues, de vacuna, cuauquilegona, pallaygona. Antes chay rata onjoy que chay buquilla pere que no tocoro ni ka mana más tak mirang ñacho. Kagay kay Lima pi norte kay Perú piñata enfermedad de boca, mano y pie. Chay ñat qaw palegona warma kona pichqataman orayman. No se kay kanch kay wamangapis achkañas ongo kuchkan kuchaywan. Chayta kay napipas Estados Unidos pipas chayna chay huko barco pe crucero nishampe recuerdo chay gripe del estómago hecha ongoy mana chay cólera mana chay cólera sino huko chay tawa ongoy muy payamachkanchi chay ébolas más fuerte kachkaniskanko. Y chay mi chay wakik kuna niskan chay pandemia a propósito chay ongoy tarikuri muchkango chay práctica taro acá muchkango a ver maijin ongoy a ver más jali kachkan más ronat sepenga vacunanchi hampinchi garanti kunanchi paj jolejita joyunanchi es un negocio kunan tiempo jolejillañam imapas guerra joleje Joleje chanchay munay sapakonata. Onjoy joleje kay empresarios, laboratorios, farmacias paikonata joleje chan oglegon paikona.
Kay Ayacuchopipas mirakuchkañam chay warmakunapi onco nishkamika enfermedad de boca, mano y pie chayna suti. Enfermedad de boca y mano y pie. Kay Dirección Regional de Salud Ayacucho niwachkanchi wawqillaykunapi paykuna chay virus coxsayki chayna suti chay enfermedad boca, mano y pie. Chaysi kay Ayacuchopipas ña purikuchkaña wawqillaykunapi paykuna. Principalmente edad escolar, preescolar, chayna niwanchik. Chajaya kay Diresapi kamachikuq Arturo Tenorio. Chayja ratuchallam chay guarderías, colegios, kunamas, escuelas primarias iniciales chaypi mirakun nispa. Chayta jawarjanchiña. Chayja riki kay fiebre, fiebre, nishu fiebre, chayfi. Mana kanchu hampi chaybaja. Único chay fibrillanta imaynatas bajanayki. Chaymantañataq patatataramun qarik makichampi, chakichampi, simichampi. Qalluchankunapi, kunkachankunapi ni manaña mikuytapas atinqañachu ninkumiki. Aspaq manachu hampiykun, manachu controlaykun, hasta wañurachinmansi chay unquy duran riki solamente semana, uskay semana, 14 días nada más. Chaymantaq pasaronqa wawqillaykun chay warma sanoyaronqa. Chaymanta kakaya, a ver, otro. Iman pasakun chay ébola nisqamanta rimachkaranchik. Kay África nisqampi kay el Congo chaypi riki kay ébola unquy mirakuyta qallakuykusqa. Hinaptinsi chayna imaynam chay pandemia chay COVID-1 chay COVID-19 wichqanakuy karqa chayna qallaykusqa riku wawqillaykuna paykuna. Hospital periki wichqarusqaku chay unquqkunata manaña atendiyta munasqakuñachu chaypi wañunankupan destinaykusinatinsi llapa runa imaynam aylluytaqa wichqarayachinkiqa nispa hospitaltapas kañaykunku wawqillaykuna pallaykuna. Tinsi chaymanta llapa chay ébola unquyniyuqkuna runakuna riki llew lluqsikaramun ninku wasinkuman rirunku, wasinkumanta ayllunkuman riki untaqyaykun, ayllunkuqa chaqay nin riki mercadoman rin, carropi purin, kay napi kay empresa transporte público chaykunapi purin, warmakuna escuela marin chaypiqa llawañam chay ébolata mirarachinkuña chaymi riki kay hasta OMSpas nikaramun alerta máxima. Runakunam chay hospitalta kañaykunku hinaptin llapa unquqkuna lluqsikaramuspan lliw mirachikuchkan unquyta nispa wawqi tumpaykunku ayllukunaman. Chay ayllukuna riki rabiarusqaku wawqillaykuna pallaykuna chay mana riki siempre unquqmanqa watukuchkanchik riki wawqillaykuna pallaykuna hospitalpiqa, incluso unqunqa nishutinaptinqa ya ayllu ya cuidachun ladunpi ya kachun nisparaqmi ninku. Ayllu cuidachun nispa. Entonces pero kay ébola manas chay kanchu rika chay unquqkuna abandonado kakusqaku hospitalpi natirika ayllukuna rabiamanta kañaykusqaku wawqillaykuna achka runa wakiqñataq siriki chayman hatisqaku kañaq imanispa mejor chay unquqkunata riki llew wañurachishunchik unquynintinta amaña miranapaq nispas wakiqñataq riki aylluyta imaynam chayna wichqanki nis chay rika chaqwa riki chaqwa wawqillaykuna chay pasakun kay provincia Iturrila ninchu chay lawpi kay Congo suyupi wawqillaykuna pallaykuna. Chaqay riki ni incluso directiva incluso veloriokunapi kachkan reunión masiva. Chaypipas chaqay velakuypipas unquy mirakuchkan nispa alerta nati chaykunan chay pandemia hamuchkan nishkanku wawqillaykuna pallaykuna chay ébola. Kaqa kaypi OMSpi kay umalliq kay señor Tedros Tom. Paymiki jefe máximo de la Organización Mundial de la Salud.
pairiki chaqay reporteta ruraykun hinaspanin alerta peligro nispa chay asambleata wichqaykun mangasqa asambleatapas rurankurqa chay ébola hantavirus chaykunam hamukuchkan pandemia nisparqa pero en realidad es una pandemia creo porque chay a propósito mirachimuchkanku porque imamantan chay unquykuna mira porque sidatapas riki laboratorio prubarasqaninku aunque kunanqa ña vacunata sidapas conseguironkuña nisqankutaqma allin riki hayninpa rurasqaku kay 79 Asamblea Mundial de la Salud nisqanta Ginebrapi chay periki kay secretario riki chay asambleata wichqaspan chay clausuraspan rimasqa chay Ebola tamriki waka Congopi controlachkarqanchik a través de Ministerio de Salud a través de hospital natin chaqay runa riki llapa runata hospital kañayku natin runa wakiqa lluqsikaramun ayqikunku chay unquytam ayqirachinku chay runakunapaq kawsanpin kunan chay ébola mirakamuchkan nispañataqa entonces chay pandemiakunamanta cuidakunanchik wawqillaykuna challaykuna se viene la plaga está ébola fuera de control maypi Africapi kay vecino llaqtakuna kay Pucachawman dibuqaskachkan kaymi chay llaqtakuna sapa kay cuadrado chamiki llaqta achka llaqtallaña Africapipis kay llaqtachakunapis chay ébola mirakuchkan chaqa nishkan 130 fallecidos 500 casos apurauchallaman chay ébola mirakuchkan ninku apurauchallaman ña organismo de salud nisqan kay Organización Mundial de Salud chaymanta nimuchkanña emergencia de salud 130 muertes muertes sospechosas kay llaqtakunapiña kakuchkanishkaniki República Democrática el Congo y República Democrática Uganda chaykunapiña kakuchkan más de 500 afectados nispara pero wakiqkuna nichkan chay antisistemakuna esa es una pandemia mana chayllachu awqillaykuna a ver Limapipas chaqaya Comaspe no se maykunapis kay Ministerio de Salud chay chuspichatapas kacharichkanña chay chuspichata riki chay Bill Gates wawqillaykuna chay chuspita liw mundoman kacharichkan chay chuspipi unquy hamuchkan wawqillaykuna chay chuspi chari kachurusunki chay unquyniuña kakunki Limapi Ministerio de Salud chaqaya kacharichkan chayman manachu hayninpa chay invitadunchik karqa payta tapurqanchik chay chuspichamanta Limapi riki Comaspi no se maykunapis kacharinankupas kasqa imapaq ama chay huknin unquy mirananpaq chay chuspichakuna kachurun runata natincha unquy miran nispamiki chay cuentowan kunanqa chay chuspichakunata wawqillaykuna kacharishkanku chay chuspichaqa imatan apamun dengue nisqanta dengue está entonces ama chay dengue mirananpas riki chuspichakunata riki ruraramunku laboratorio pita rurarachimun Bill Gates chay pandemia virus 19 COVID-19 chay apamuaqninchik kunanqa chuspichataña fabricaramun chaywanqa ima unquyñaya hamukunqapas sabe Dios wawqillaykuna playkuna ima unquytañaya kay apamuchanatinqa kay 2016 wawqillaykuna playkuna práctica kakuchkan unquykunawan así que cuidakunanchik kay wiraquchakunamanta kaypi niwachkanchikña OMS preparakuychik catástrofe nuclear nisqanpaqpas ni karamuntaq chaytapas kay guerra Irán Estados Unidos o jodidos paykunawan kay guerra inalla riki mismirikuyta munakuchkan
y chaytapas kay OMS nikaramuña catástrofe nuclear chay qariki karunmanmi chay susaqariki mana pandemiachu pero huchayoqa kanqa kay munaysapakunaya chay radiación nuclear chayrik wawqillaykuna dañakun kay célula chantiktas kay ADN chiktas dañan rikiaw genéticamente molecularmente wawqillaykuna pallaykuna. Entonces chaywan qariki runapas chullalla o iskay o kimsa chakiyuqkuna nasinman ñawinwanpas iskay simiyuq kimsa ñawiyuqkuna nasinman porque eso es radiación, alteración genética chaypas hamukuchkanmi nispata chay manchachikuypis kachkan pero ari Estados Unidos yaqallam Iranman kachaykarin chay bomba nuclear nisqanta Kachaykuptinqa chay radiación puririkunqa entero mundopi nisqankumik principalmente wak vecino llaqtakunapi chaymantaqa ñuqanchik lawamanpas manam escapasunchu chay nube radiactiva ninku chaykuna chayamusunmi nispa kay munaysapakuna wawqillaykuna imamanña haykuwasunchikpas bueno taytanchiktaña mañakusunchik chay pandemiakunamanta chay plagakunamanta viruskunamanta epidemiakunamanta cuidawananchikpa porque kaytaqa chay munaysapakunay ruwamuchkanku runata riki tukuyta munachkanku runa tukuchun runa wañuchun hinaptin riki kay planeta tierra samachun runamanta nishkankumik chaymi chay pandemias wawqillaykuna pallaykuna chaynaq tukupaynimi chaykunchik ya son ya 9:18 de la noche ripukullani Tukuykuña Rimarininchi Informativo Regional Uyariway sapapunchaw kay orata kay wayra wasintakama yatana kaq kamachikuynintakama kaypi mirimasun tukuyrikcha willakuykunata llaqtanchikpata Perú suyunchikpata hinaspa huklawkunamantapas imam kaqta mana pantachinakuspa chaynaqa lliw willanakuychik hinaspa kichaychik uyarinata uyariwanaykichikpa Tarcisio Quispe willarimusunkichik chaynaqa hayakamuy willakamuway utaq